አማራ ክልል ከፍተኛ የሆነ ውጊያ ነው እየተደረገ ያለው በሁሉም ቦታዎች ነው ውጊያ እየተደረገ ያለው ምክንያቱም መከላከያ ብለው ይዘው የመጡት የአንድ ብሔር ጦር ነው ይሄ አንድ ብሔር ጦር በዛ ክልል ውስጥ ገብቶ የሚያደርገው እርምጃ ምን እንደሆነ የምታዩት ነው ተስፋ ያደረጉ ያሉት እንግዲህ የቲፒኤልኤፍ ጦር በተወሰነ ደረጃ ይመጣል የሚል ስሜት አላቸው አይ ዶንት ቲንክ እንግዲህ የቲፒኤልኤፍ ጦር የሚመጣ ከሆነ እንዳልኳችሁ ነው ቀጠናውን እንዳለ ነው የሚቀይረው አይ ቲንክ የሌሎች ሀገሮችም ጦር ኮን አዲስ ድምጽ ያበበበሎቲ አበበበሎ አከኒ ሐሳዋ ጅሩት ናኖ አማራ ከሰ ወራን ጉዳቱ ገገፈማ ጅራ ወሪ ተረኞታ በከን ረሙረ ኮን እንዱረት ዋንጀሩ ወሪ ኦሮሞ ከወራና አማንተን ወራና ሸኔ የኦኔክ ሰራዊት የሸኔ ሰራዊት ቀባተኒ ፍደኒ ወራን እንደንደነ ኑ እንደንደነ ከናፉ ወኒ ሳን ጎዳ ጅራኒ ወራን ቲፒኤልኤፍ ከሎላ በኩ ፊዱ በርባደኒ ቲፒኤልኤፍ ሩፍና ነሞ ወራኒ ቢራለን ሲሉ ደንዳ ጅራ አብዲ ቀቡ ኢብሳ ጅራ ኢሳያስ ዱፉ ደንዳያ ማል ዱፉ ደንዳያ ዋንጎሱኒ ሐሳዋ ጅራኒ መዳገፈደ ወኒ ሐሳው ኮን ጩፍቱ ዱጋ ክንታኔ ኪጂቤ ዱ ዋንጅሩ ዋን ታተፊ ኢሳ ሳጥሉፊ ካነስ እንዳገሰ ጅራ ኢታፉፍ ነው ዲቆ አዳገፈነው ኢንተረስታቸውን ለማስፈጸም አማራ ክልል የማይገቡበት ምንም ምክንያት የለም የቀን ጉዳይ ነው እንጂ የሱዳን ጉዳይ እየተቋጨ ነው ምን ሊሆን እንደሚችል እናያለን የደቡብ ሱዳን እንደምትገምቱት በደቡብ ሱዳን ያለው እንቅስቃሴ ልከኛን ያህል ነው የሚያዘጋቸው የኦሮሞማው እንቅስቃሴ ለደቡብ ሱዳን ዳንጀረስ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው ድራማውን እየተከታተሉ ነው በመካከላቸው አንዱን ባንዱ የመምታት ጉዳይ እየተሰራ መሆኑን ያዩበት ነውና በደቡብ ሱዳንም ከፍተኛ የሆነ አበበበሎጀቹ ወረ ሚዲያ ሀበሾታ ሐሳውን ከሳ ጎዋዳ ደቡብ ሱዳን ዮካ ወረ ሱዳኒ ኪባ ዱፌ ጋምቤላ ፍራቻ ጅራ ኢትዮ 316 ሐሳው አበበበሎ አሞ አከብተሙ ሐሳው በርባዳ ዋንገራሞ ዋን ሰደበል ደቡብ ሱዳኒ ለመሰልቀጥ ነው ኤርትራ ለተሰለቀጥ ነው ሰለቀጡ ጀቹ ሜተደ ጀችካን አንጉዶን ቤኩ ትረ መሰልቀጠቹን አከሽንኩርት ጭራናካስ ጭራኔ ከሰወኒ ባሰንሱን ጭሩን ጎሲሱኒ አከፎንፋው ጀጀ በክወይ ከሰ ሙራኒ ባሰኒ ሰለቀጡ ጭራኔ ሙራኒ ከሰ ፍራቹ ጀቹ ሰለቀጠ ለሱዳን ያሰጋል ጀ ኦሮሞማ ለኬንያ ያሰጋል ኦሮሞማ ለአሜሪካ አዱኛ ጉቱ ፉዩ ሂን ሶዳቺሳ ጀረ ዱባቻ ጅራ ዋኒ ሐሰቲ ቆዳገፈዳ ተቃውሞ አላቸው ይሄ የኦሮሞማ ኢንፋሎት እየደረሰባቸው ነውና እዛም አካባቢ የመሳሪያ ግጆች ሽያጮች ምኖች ከፍ ያሉ መሆናቸው እየታየ ነውና ቀጠናው ከፍ ወዳለ ጦርነት መሄዱ የማይቀር ነው ያማራ ተወላጅ መቁረጣቸውን አሁን አይደለም ከጥቂት ቀናትም በፊት ለማሳየት ሞክረዋል ብዙዎቻችሁ ልብ አላላችሁት ይሆናል ይሄ ጦርነት ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ በተለይ ከህዋት ጋራ ፕሪቶሪያ ሄደው ስምምነት እናረጋለን ካሉ ጊዜ ጀምሮ ያማራ ልጆች ምን እንደሚጠበቃቸው የተረዱበት ሁኔታ ነው ያለውና በከባድ ሁኔታ እየታገሉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ምን ይሉ እንደነበረ እስቲችን ቪዲዮ ስሟት እቺ ቪዲዮ ስሟት ደደም ተጠላም ከፎቶ የመረረ ከሬት የመረረ ጽዋ ፊታችን አለ አንስተን መጋት ነው ምንም አማራጭ የለም እዚህ ላይ ማስተላልፈው መልእክት ትግሉ ህዝባዊ እንዲሆን እንፈልጋለን ትግሉ የፋኖ የታጠቀው ኃይል የሚሻው ብቻ ሳይሆን ህዝባዊ መሆን አለበት ስለዚህ ምናልባት ሸኔ ነገር የመከላከያ ልብስ ለብሶ በየደጃችን በየሰፈራችን ሊመጣ ይችላል እኛ ደጅ ደርሶ ግን አይመለስም በዚህ ቃል ልትገቡ ይገባል እናቶች አዛውንቶች ወጣት ሽማግሌ የሃይማኖት አባቶች ጭምር ይሄ የመጀመሪያው መልእክት ነው ትግራይ መሬት ላይ ገብቶ ያልወጣበት ምክንያት ምን ነበር ለምን አልወጣ መከላከያ መሬቱ ሁሉ ሾክ ነው የሆነበት የኛ ደግሞ የሚኒሊክ ምድር ደግሞ ከዛ በላይ ሸኔን ሾክ ሆኖ ይወጋዋል መከላከያ አይደለም የሚመጣው መከላከያ ነው ብላችሁ እንዳታምኑት አይደለም ሸኔ ነው ሸኔ ይፋት ምድር ላይ ሸዋ ምድር ላይ ገብቶ አይወጣም የመጀመሪያው መልእክቴ ነው ሁለተኛው መልእክቴ የሚሆነው አንተ ያማራ ሆዳም ሎሌ በቃ አባቶች ካላችሁ ወንድሞች ካላችሁ እናቶች ካላችሁ ውስጣችን ያለው ሎሌ በቃ በሉልን በቃ በሉ ይበቃዋል በቃ ከእንግዲህ በኋላ ውስጣችንን ሳናጸዳ አንድ እርምጃ መራመድ ስለማንችል
አንተም ወንድማችን ነህ ግድ የለም 30 ዓመት 27 ዓመት ለሆድህ ብለህ እየተመሳሰልክ ከህወሓት ጋራ ዛሬም ከሸኔም ጋራ ለሆድህ እየቀጠልክ ነው እኛ 30 ዓመት እንደሬት ሳንወድ በእናንተ ኃይል ተግተናል አንተ ደግሞ ሲቀጣውን እየመረረህ ተጋተው ምን አለ ዋኔ ዳደኖ ሳኔ አርግተኔ ጅርተኔ ደመላሽ ፈክሩም ቤት ዳዳቹም ቤቲ ዳዳቻ ጅራኔ አበበ በለው ዋኔ አርዳሳው ወራሲ ዳይሬክሽን ከኑ አሲ ከለቲ አከይከ ለፍካው አበበ በለው ጀቹን ነማ ኮንቬንሽኒ አማራ ጉድች ጀራሚ ዋሽንግተን ዲሲ ቱ ወለጋር ርስቲ ኬኛ ፍንፍኔን በረራ ሻዋ ደፈና መተከል ደፈና ወልቃይቲ ደፈና ራያ ደፈና ጀዱ ወርሰን ቆጴሴ ሚዲያ ኢትዮ 360 ሀብታሙ አያሎ ወጂኒ አከማላይ ወሊን ሆጀተኒ ወርለቹ ከዋለቱ ቀበ ሳተላይት ጉባቱ ጉዳሞ መረጃ ቲቪ ደማ ወር አትላንታ ጅሩ ካይሮ ህዱ አንዱ በዱሱን ሰንጉባቱ ጅራ ወራሲ የአማራ ህዝባዊ ኮሚቴ ጀዳኒ ያቹን ኮሬ ሶቺ ሰብ አማራ ጀዳኒ ያሲ ሆገኑ ከሞቱም ማለን ሴሊ ወረዳ ቀበ ጅራ ጀዳ አምና መፈርተሚ ቶርባ ከሳ ሂዴ ወር ገሪ yakkaani asittu himate warri Tiyootirii 65 Abbabee Beloo keessa hin jiru dhiyoo dubbadhee jira nama asii waan kan hoogganaa jiru asii wanni inni dabarsaa jiru waraanii amma hantan hannu Amaaraa keessatti deemaa jiru kun warri Oromoo raayyaa ittisa biyyaa kakalee si wajjin dhaabbannaa si wajjin jirra gaafinni Tigraahitti duuluu faarsaa turan sun amma hantan raayyaa ittisa biyyaati miti waraan Onegiiti የኦነግ መከላከያ ሰራዊት የሸኔ ሰራዊት ijoolleen kullee waan sun jetti asuma isaantu kallattii kaafi ijoolleen isaan maallaqa kennaniif waan isaan dubbadha jedhanii dubbatti jechuu biyya keessattu afaan gos tokko dubbatanii waan gos tokko haasawaa jiran jechuudha Abbabee Beloo waan ni jedhu nuun dandeenye amma Tigraahii wajjin nagaa buusanii Tigraahii nutti fiduu barbaadanii yoo Tigraahii fidanii waan inni jechaa jiru nu bira ammoo kasayyamichi Eertiraa dhufuu deema kanaafuu waraan naannoo ta'uu deema sun qofaa mitiyyu Suudanii keessallee nagaa buu deema Suudanillee Amaaraa deeggaruu ni maltam Sudan kale lafa Gondarii weerarte Alfashiga lafa qonnaa fudhatte jechaa jiranii የሱዳን ነገርም የተቋጨ ነው ሱዳን ረኮ ወራ ፍራቻ ጅርቲ ይን ፍራቲ ጋር አማራቲፍ ዱፉ ደንደን ሱዳንን ክባሞ ኢትዮጵያን ኦሮሞዳን ኦነግሻን ለቅንፈማ ጅርቲ ሰለቀጠማ ጅርቲ ወርሌን አሞ ኡፍ ደንደማቹ ፍጀች ንብር ዳባተኒ ኬኛለ ረለፍ በርባደኒ ኬኛለ ሰለቀጡ ፈደኒ ኤርትራለ አማንተ ረጀቹ ነብይ አህመድ ከለቲ ለፍካ ኤርትራለ ሰለቀጡ ፊ ወኒ አዱኛ ጉባን ኑገሩ ጋፍ አፍሪካ ከንጀርቹ በቃ ወኒ ጩፍቱ ለቅንፈሙ ደም ወኒ ጩፍቱ ኑዩ ኛታሙ ደም ባዱ ደም ከናሞ ከገዱ ኦሮሙማ ከናሞ ከጎዱ ደሙ ማሊ የኦነግ ሸኔ ሰራዊት ከናሞ ከጎዱ የኦነግ ሸኔ መሪ ኦነግ ሸኔ ሰራዊትን ራየት ሰብየ ኢትዮጵያት ኦነግ ሸኔ መሪ ከሰንጀራን አብይ አህመድ ይተና ኦሮሙማ ካይዳን ኦሮሙማ የቹና ከዋና መንቲ ከሰ ሸይጣን ጀደምን ነመት መመን በዳቱ አዱኛ ሁንዳፉ ዲና ኢልምና ማይዳን ኦሮሙማን ዲና ዋና ከሲት ወንኒ ሀሳ ኦለ ዋናም አጃይብ ኮነቹን ከለቲሳን አሲላፍ ካኒ ጆሌ ጥጥቆ አካሲ ካንቲ ለንጂሳ እንትን ዱብሳ ጅራኒ ለፍ ቀበነ ጅራ ጀደ ሸዋ ካባ ለፈካ አንጾኪያ ጣርማበር አቺ ካሴ ሀጋ ጀቹን ማጀቴ ጀዳ ፍረዳ ሀጋ ቀርቀራ ጎዲና ኦሮሚያ ከወሎ ጎዲና ኦሮሚያ ካን ኦሮሞ ከከሚሴ ናኑ አማራ ጅሩ ሀግ ዳንጋ ሱኒ ሁንዳ ቀበነ ጅራ አቺ ፊ ደብረ ብርሃን ጅዱ ባከ ጅራን bakkasan cufayu qabanne towanne jirra amma Tigraay waggas lama kamin uf bulchite mootummaa dhaabachu deemna jedhame dhageeffadha akka Tigraay suni mootummaa dhaabanna ለወንድምህ ለእናትህ ለአባትህ ስትል ውጣልን ከትግሉ ከመሰሩ ላይ ውጣልን እየለመንን ነው መልእክት እያስተላለፍን ነው ከእንግዲህ በኋላ ሞት የሚፈራ ሰው የለም ዘንዶ ይውጥህ አጠገብህ አፉን ከፍቶ ባቦ በስላሴ ብትለው አይምርህም በጥፍርህም በጥርስህም መዋጠጥ አለብህ ስለዚህ ወንድሞቻችን ናችሁ ታገተነ ይላል ዘንዶ ጃዌ ጀላ ሂምባተኔ በጥፍርም በጥርስም መዋጠጥ አለብህ ሆነ ጀባ ደጋጅርተኒ ጀላ ሂምባተኒ ወኒ ጀላባን ተኮለን እንጅሮ ከአዋን ቀብደኒኒ ጀዌን ስልቅምሱ ደማ ጀዌን ወራ ስልቅምሱ ደማ ከናፉ ኢልካንለን
qeensa leen dhiisina baxeferin baxersi mabaaxit allabbi amma tarsima waraanatidha ani duri tarsima waraana lol waraana cabaxadhani harkaan fa wali seenanii dhagaye yoo qawwee fixatanii jalqaba qawwee wal waraananii achiin dubattu lol hamaa keessa seenanii qawwee fixatanii jedhanii waraana jechuun harkaatu jedhan cabaxadhanii warti Tigraaytu akka naasawa qoraxaaf cabaxadhanii qoraxaan jechuun muranii wal jidduu wal muranii seenan jechuudha fakkeenyaaf duuba marsite dhuftee achiin dubatti marsite warra dhufte kaan loltee warrillee yoo qawwee fixate kaan atillee yoo boojite isaalleen si boojuu dadhaban kaan saanja waliin galan wal waraanuun sadafii wal tuman achiin dubatti sadafiidhaan caccabxee maalleen tumte harkaan walitti amma ka amaaraa koo jechuun ilkaanilleen hin dhiisini ilkaanilleen qeensalleen hin dhiisini waraan goska beektatin beeku mootummaan dishqa qabaa mootummaan bireenii qabaa mootummaan dirooniin nama haleelaa jiranii eessattuu akka argan hin beeku baxersም baxeferም መዋጥጥ አለብህ yoo dadhabde ka jedhan uummata mara akkasiin ficcisan ka yoo dadhabde boncoori harkaan leen taatu ilkaanin leen taatu akkamitti wanni jette jawween si liqimsuufi ololagos kanaatiin uummata kaasaa jiran mee dhageeffannuti ጥቁር ደም እንዳንጽፍ ከትግላችን ላይ ውጡልን ከታች እስከ ላይ መዋቅር ያላችሁ ቀበሌ ጭምር ያላችሁ ወሬ በማቀበል በማሾክሾክ ሆድህን የምትሞላ ደላላ ዛሬ ተሸጠሃል አንተም ከኛ ጋር በጋር ላይ ተሸጥከው አማራ መሪ የለውም ሸጠውናል ሁለተኛው መልእክቴ ይሄ ነው ሶስተኛው መልእክቴ ከእንግዲህ በኋላ ተረት የምናወራበት አሉባልታ የምንነዛበት ጊዜ ስላልሆነ ሁላችንም ከዛሬ ጀምሮ ወደ ቤታችን እንዳንገባ ቤታችን እንዳናድር እየራበን እየጠማን የሚኒሊክን ታሪክ እንደግማለን ወንድሜ ብሎታል ሸዋን ነፃ ስናወጣ ኢትዮጵያ ሙሉ ነፃ እናወጣለን በመንጀር በኩል እኮ ስንት ኪሎ የሚኒሊክን ታሪክ እንደግማለን ሸዋን ነፃ ስናወጣ ኢትዮጵያ ነፃ ትወጣለች ዋን ሰና ሰነገፈዳ የሚኒሊክን ታሪክ እንደግማለን ሸዋ ነፃ ስትወጣ ኢትዮጵያ ነፃ ትወጣለች ማናገሉን እንጅርቱ ከአለማን ጎደና ሀጋ ብሊሶምኑስ ጀዌን ተረኞታ ኦነግሸኔ ሲዱፍተ ጅርቴ ሲሊቅምስቲ ከቀወቀም ቀወን ባይ ከሎተ እንዴት ሎሊ ከቀወህን ቀምነ ዋን ቀብዱ ማሊ ቀንሰለን ኢልካንለን ቀንጫን ወልኛና ወል ቦንጮራ ካ አካተለ ሳይት ጅራኔ ቀብሶ ወራ ካም ፈቃት ኦሎል ወራ ከሰን ዳገፈተኒፍ ኪሎ ሜትር ይሆናል ፍንፍኔ የሚሉት አዲስ አበባ የሚኒሊክ 4 ኪሎ ስንት ታቁታላችሁ ኪሎ ሜትር አዲስ ልኮነች በመሃል ላይ 50 ኪሎ ሜትር ነች አያቁም ይሄንን እነሱ ልጣሞች ናቸው ሳደባለሁ የሚሞት ሰው ምንም አይፈራም እንጋተዋለን ጽዋ ዳንገን አማራ ፍንፍኔ ራቀም ፈጋታ ኪሎ ሜትር ሸንተማቲ መቃም ማልጀዳኒ ፍንፍኔ ጀዳኒን ፍንፍኔ ሚቲ አዲስ አበባ ጀቹ ሳቲ ሂምቤከኒ ኪሎ ሜትር መቅረ ፈጋና ሸንተም ወሪ ፉሪ ኩን ሂምቤኩ ሂነረብሳ ንፍጣሞት ትንጀዳ ፉሮሌ ወረ ፉሪ ትንጀዳ አረብሳ ኢሳን ሂምቤከኒ አረብሱ ቀባ ሚዲያ ወራ ከንዱበታ አከናቱ ዋሰው አከን ዳልተን ወረ ከናቱ ኡመት አማራቲ ፊ ቀብሶፍና ወረ ከናቱ ኡመት አማራ በደሶም ስናጀራን አነ ጀቹን ጉያ ዋን ሳይንት ጀረና ከሳይንት ደማን ስንን ጋርሲሱ ፊ ሚዲያ ወራ ሞኒተር ጎለ ሲኒ ዲያስ ማለት ጃላ ለሚዲያ ወራ አደቀባደት ሚት ሲያሰን አማራ የሮ አማንተና ወረጎስ ከናት ትንደማ ጀራ እነኑ መታን ሰው ጉርባን ኩን አማሪ ሆጋን ሲንቀቡ አማሪ መታ ሂንቀቡ ነው ምትንደም ሂንቀቡ ነመቀየል ሲንቀቡ ጀራ ጋሩ አረባካን ስለዚህ አደራ ለልጆቻችሁ ለሆዳም ልጆቻችሁ ሆዳም የወለድሽ እናት ካለሽ ልሽን ምከዩ ከመስመር ውጣ አብሪው ባንቺም እየቆመረብሽ ነውና ወንድምህን ምከረው አባት ልጅህን ገስጸው በአካባቢ አባቶች አገር ሽማግሌዎች ተሰብሰቡና እነኚህን ሰዎች ከአማራ ትግል ላይ በመድኃኔዓለም ገለል በሉልን በሏቸው ይሄ ወንድም ቀደም ብሎ የተናገረው ንግግር አሁን በተግባር መሬት ላይ እየተሰራ ያለው ትልቁ ተስፋ ሰጪ ነገር ይሄ ነው ወደ ኋላ ቅድም የዘረዘርኩላችሁን ነገር በመናደርግበት ጊዜ በአማራ ክልል ትልቁ ችግራችን የአማራ ህዝብ እንዳይደራጅ በመንግስት ውስጥ ሆነው በካድሬነት ሆነው በአክቲቪስትነት ሆነው በጋዜጠኝነት ሆነው በተለያየ መልክ ለጠላት በሚጠቅም መልክ የአማራን እንቅስቃሴ የሚያበሻቅጡ በፖለቲካ ድርጅት ውስጥም ቢሆን ገብተው ፖለቲከኛም ሆነው ለዛውም የአማራ ተስፋ ያለው ፖለቲካ ድርጅት ቢባልም ሁሉ ውስጥ ሳይቀር ገብተው ከፍተኛ የሆነ ማዋከብና አንድ ልብ ይዘን የገጠመን ኃይል አውቀ ነው በትጥቅም በፖለቲካም
አቻ ልንሆን የምንችልበትን ዛሬ አሜሪካኖች ሌሎች እኛን ሊያናግሩ የሚችሉበት ነገር መሬት ላይ ይዘን ስንገኝ ብቻ አዘርዋይስ በሌሎች ምንተዳደር ከሆነ ምንም ምንፈጥረው ነገር ከሌለ ስለኛም ውይይትም አያስፈልግም ምክንያቱም ችግር አንፈጥርማ ምንም አይደለንማ ምን ጠይቀው ነገር ካልተሳካ ችግር ልንፈጥር እንደምንችል ከታወቀ የትም ሀገር ድርድር የሚባለው የሚመጣው በዛ ጊዜ ነው ስለዚህ ይህ እንዳይሆን ከፍተኛ የሆነ የአማራን ህዝብ አንድ ልብ ሆኖ እንዳይነሳ ያደርጉ የነበሩ ኃይሎች አሁን በከፍተኛ ቁጥር አማራ ክልል ላይ ኦልሞስት የሉም ማለት ይችላልላችሁ እንደ በተራ ደረጃ እንኳን በሶሻል ሚዲያ ላይ ሆነው ያላዝኑ የነበሩ ሰዎች ሁሉ ሶስቴ የሚያስቡበት ሁኔታ ነው ያለው ለምን ከምንም በላይ አብይ አህመድ ታርጌት እንዳደረጋቸው አውቀዋል የአማራ ህዝብ በዚህ መልክ አምሮ የሚጣላቸው ኃይሎች የአማራ ተወላጅ ሆነው በዚህ መልክ የአማራ ህዝብ የሚጣላቸው ኃይሎች መፍራት ያለባቸውን አብይን ነው ስለዚህ ታርጌት ያደረገው የአማራ ህዝብ እንደጠላቸው ስላወቀ በአማራ ህዝብ ሰበብ ገባብዱ ዋን ንጀደ እስኒታይ ሞቲ ዋን ዴራ ጀቹን ወሪ ሲያሳ ከብልጽግና ከኦሮሞ ሁንድኑ ዋን ከላሉ ቀበ ሆርዶፉ ቀበ ገራ ቀብሶኒ ወረ ከናት ደማ ጅርቱ ጅቢንሳ ፊ ሐሜኝ ወሪ በርሲሱ hagam tokko jibbisiisa sodaachisa akkini ta'e haasan warra kun garsiisaa jira. Asiin dubattoo deemtanii waa hedduu waan Oromootii fi warra waraana raayyaa ittisa biyyattiin jedhan karattuu hamtuu haasawaa jiranii. Ka'a namni Amaaraa jirtan cuftinuyyuu warra Abaawootu dhufee Shaneettu dhufee warra Oromoo tahee raayyaa ittisa saba tokkooti waliin lola. Hin dhiisina tokko warra hin baasina. jedhanii walitti bu'insa hamaa yaamaa jiranii ammoo achitti jidduutti namni waa ta'e Amaaraatti hojjefamaa jira jedhan. Ammoo bakka biraatti viidiyoo kan keessatti jechuun dheeressine deemne jedhan. Warri saba biraa loluutu hin jiru. Ijoolleen Gaambeellaa loluu diddee jirti. Ijoolleen uummattoota kibbaa loluu jirti. Warri firaa warri sun hin tuqina. Warra Oromoo amma tokkollee hin dhiisina. Isin ijjeesuuf dhufee raayyaa ittisa biyyaatti miti maali jedhanii hammeenya hedduu haasawaa jiran. Lafa hedduu qabannee lafa qabannee kan cufaayyuu akka warra Tigraayitti bulchuu deemuu qabna. warri Tigraayi waggaa sadiif akkasitti wal bulche. Waggaa sadiif haala gos kanaatiin wal bulchanii waan taateef nullee lafa qabanne kana bulchuu beekuu qabna. Oromoon diina hamaa Itoophiyaati diina hamaa Amaaraati. Kanaafuu Amaarii tokko taanee dhaabanne warra kan dura dhaabbachuu qabna. Wallaalaan kenna kan waan kan hin beekne kan Oromoo waliin dhaabbattan keessaa galaa. Keessa bahaa jedhanii dubbachaa jiran. Wanni nama ajaa'ibtu tokkini Abbebe Beloo kan gubbaattuu dhageettan Amaarii bilisuuf baasee jira, lafa hedduu qabatee jira, naannoo hedduu to'atee jira, biyya Amaaraa bilisoomsaa jirra, injifannoo gurguddaan galaa jirra jedhee dubbata. Injifannoo gurguddaan galaa jirra, uf bilisoomsaa jirra jedhee dubbata. Hedduu boojinee raayyaa ittisa biyyaa hedduu fixneedhanii suuraaleen tokko tokko jechuun ka daawwachuu fi laaluu fi nama jibbisiisa. Akka malee nama golgoleessa kan isaan raayyaa ittisa biyyaa nama tokko qabanii faa qawween gingilchaa godhanii miidiyaa hawaasaa gubbaattuu bittinnaawaa jira naannawaa jira keessatti telegiraamii gubbaatti warra raayyaa ittisa biyyaa ajjeesan hedduu garsiisaa jiran. Raayyaa ittisaatti nama walitti bu'iinsattuu jira garuu raayyaan ittisa biyyaa ijoollee ajjeese dubartii Amaaraa ajjeese akkas godhaa jira maali jedhanii odeessaa jiranii waan gos kanaa godhaa jiran. Hedduu boojinee jirra Amaarii uf bulchuu deema mootummaa dhaabachuu deemna. Xaarmaa berre bilisoomsine jirra. Magaalaa akkasii bilisoomsine jirra, Shawaroobitti bilisoomsine jirra, Maajitee bilisoomsine jirra, achi qabannee jirra, achuuf bulchuu deemnaa jedhanii dubbachaa jiran. Suuraallee jedhanii footoo adda addaa agarsiisaa jiran, kan boojinee kan maali jedhanii agarsiisan. Garuu wanni hedduun isaan agarsiisaa jiran ammoo dhugaa miti olola. Waan kana akka hubate Istaaleen Gabrasillaasee akkan jedha. አማራ ሚዲያዎች ያለ ሀፍረት ፋኖ የመከላከያ ሰራዊት አባላትን በብዛት ማረከ እያሉ ከትግራይ ሚዲያዎች የአምና ምርኮኞች ቪዲዮዎች እየቀነጨቡ እየለቀቁ ነው። ነውር ይወቁ። ምርኮኛ አትስረቁ። የቲዲኤፍ ኮፒራይት አክብሩ። የሰው ወርቅ አያደምቅም። ይልቁንም ጁንታ ሐሺሽ እያጨሰ ነው። ደብረ ብርሃን ድረስ ያራራጥን ስትሉ የነበረው ነገር አሁን ከቲዲኤፍ ተመክሮ ጠይቁ። የምጨሰው ሐሺሽ እናንተም ተጠቀሙና አደራችሁ ወጥሩ። ጀረት ቆሳ ጀር አትሸሽወቹ ሳቴ
ትግራይ ምድር ወልቃይት ጠገዴ ላይ ማንኛውም የፋኖ ሽፍታ መደበቂያ እንዳታደርጉት ሰሜን ሸዋ ላይ ግጠሙ ጀደ ወንኒ በረስኩ ዋናክ ማለ ስሬቲ ዋናክ ማለ ዱጋቲ ማሊ ወንኒ አርጋ ጅሩ ፎቶ ራያ ኢትሳ ብያ ይላኒ ወንኒ ሳናም ደበርሳ ጅራን ቪዲዮን ዋወራን ትግራይ ቲዳ ዋን ቦጁ ካለ ዋን ካለ ታሄ ፉዳኒ ደበርሳ ጅራን ሀታ ጅራን አካሲ ቦጅኔ ጅራ አካሲ ቀበነ ጅራ ኢኑማዩ ቪዲዮ አበበ በለው ካነቹን አስሙ ጉባቱ እንጅራ ዴራ ዋን ታይፊ ሞቱማ ጎስ ትግራይ ዳባቻ ጅራ ወጋ ለማፍ ሞቱማ ዳባኔ አካ ታንዛኒያ ከሰቱ ወራን ብልሱማ ኦሮሞ አፍሪካ ክባ ከሰቱ ህወሓት ወጂ መሪያተ ሞቱማን ወጂ መሪያቹ ቀባ ጅራ ከናፍ ሸዋ ከሰን በቀተነ ደንገሩ በቀቻ ጅራን ዋናም አጃይብ በቀታ ጅራን ያከማለ ኤስ በቀተኒ ፋኖን ጎንደሪ ወልቃይቱ በቀተ ወልቃይት ራ ኤርትራ በቀቻ ጅራ ዳሆ ወራ ጀነቲ ወራ አማንተን ኤርትራ ባየ በቀቻ ጅራን ጋራ ወልቃይቱ በቀቻ ጅራን ጋራ ጎንደሪ ራ ጋራ ወሎ ክባ ኢራ ሶቺ ወተካ hinjirtu ወሎ ክባ ሶቺ hinjirtu ወሎን ክባቹ ናኖን ኩናን አርኪ ጉዳን እስላማቲ ለፋካ ኮምቦልቻ ፊ ደሴፍ ኦፍ ኬሳ ቀባ ናኖ ከንከ ሶቺን ባየ hinjirtu ፋኖ ወጅን እንዳባነ hinካኔ አመ ባኪ ጅሩ ወሎ ካባ ሸዋ ካባ ባኪ ካለማን ጎንደር ሶ አመ ወሎ አራብሱ ጃልቀበነ ጅራን ከወሎ ጎሮቤት ይሻላል ባዶ ቤት ተቻጅራን አረብ ወራቴ ከወሎ ጎሮቤት ይሻላል ባዶ ቤት ወሎ አራብሳ ጀራን ፌስቡክ ጉባት ቲክታክ ጉባት እጆለ ወሎ ከሳውዲ አረቢያ አሙ አርበኛ አማራ ፋኖ ተበቻ ጅርት እጆለን ገሪ ወሎ ናኖ ፊት ሄዳባቹ ቀባ ዋንጀሩለ ካሳ ጅራኒ ሞተማን ኩለዮ ከሮራ በከታቴ ጋፊ ወሎ ካው ቀብት አመቱ yosan akkas wallo arrabsan kana activistota wallo gari ka hasa dandan dubbi goru dandan sponsor gorani wana dandatina kisan hasa wana goru dandan mali naftanya wanini milkahe wagota sadan afran kan hariro oromo wallo jiddo jiru kutajira kesatu wallo afana marifa dubbat wallaga takasen godani isijjesani mal godani akkas jirani olola gudda ofani gargare kutani jiran kuna kintane kan jiru fille wallo nam jechuun galaafi jira hag tokkot warra wajjin wonni taatu maal jennaan faanno maali wonni jettan kun gaafa waraan Tigraay Gojjam irraa karaa Booranaatiin dhufe jechuun karaa Boorana wallo jechuun gachiin dhufe haga desee dhufe saamee bahe kajuntaan saame caala faannootu saame junta warri ittiin jiru caala kanaaf amma waliin kaaniin jiran jechuudha kanaaf arrabii walloo hammaatee jira haala goos kanattu jira kun media warra cuftunuyyuu akkamini lafa oromoo keessattu nagaan jira yookaan wal mari'atanii wal haasawanii asirreeffadu TDF fi mootummaan wal mari'atee jira haasa'ee nagaa buufatee jira oromoon akkamiin wal haasoftii jedhanii maraachaa turan araarii akkam nu dabalanii jechaa turan laf qabadhaa lola achiin duba nullee wajjin mari'atanii hag sun hin taane harki kennachuun hin jiru waan jedhu kaayisaan ittiin deemaa jiran kun jechuun waan Abbebe Beloo faati dhiyeessu jechuudha Abbebe Beloo alattu amma maaltu jira miidiyaan biralleen Itiyoo 316 waanuma gos kana olola wal fakkaata gabaasaa jira isaalleen amaarii akkas tahee injifatee asiin bahee achiin bahee akkas taanee boojinee harki kennachiisnee lafa qabannee waraan oromummaa oneg shanee balleessinee isaan garuu nu balleessanii ofii isaaniitii fi amaaraa biyyi isaanii keessa balleessanii baasanii wal mari'achaa jiranii waan gos kanattu deemaa jira oneg shanee wajjin dubbiin akkas tahaa jirti dubbiin akkasi It's speaking English clearly and akkas jedhanii odeessaa jiran mee waan isaan jedhan kana Itiyoo 316 ammoo maal akka inni haasa'e waan araaraa har'a sunittuu iyyisiisaa oolee araarii kunini sila dobuwa buusammoo kan caala maraatanii kan caala uf wallaalanii ture mi'a dhageeffannootti dhimma araaraa gubbaatti warri maal jechaa jira ኦሮሞ በአጠቃላይ ድርጅቶች ናቸው ወይስ በዚህ ውስጥ የሚሳተፉት ኦላ ኦኤልኤፍ ምናምን እየተባለ ሸን እየተባለ ስም ይወጣላቸው ግን በዚህ እንትን ውስጥ ያሉ ናቸውና እነኚህንስ ያካተተ ነው ወይ የሚያመጣው ውጤት ምንድነው እሱ ላይ እንድታተኩሩ ፈልጋለሁ ሌላው አዲሱ የአብይ ስሌት ብለን ስላነሳን ብዙ ሰዎች እሱ ላይ ጥያቄ ያነሱና ምንድነው አዲሱ ስሌት ለምንድነው ይሄን ሐሳብ ያነሳ ነው
እሱ ላይም ትኩረት ሰጥተህ ማጠቃለያህንም በዚሁ እንድትጨርስ እድሉን ልስጥህ። አመሰግናለሁ ብሩክ። በመጀመሪያ በታንዛኒያው የሰላም ድርድር ዙሪያ ያው እንደ ቀደም ሲል እንዳልኩት ነው፣ ግልጽነት ይጎለዋል። አጀንዳውን ለህዝብ ይፋ አላደረጉም። የተለያዩበትን ምክንያትም አላሳወቁም። አንተም እንዳልከው አደራዳሪዎችም ተደራዳሪዎችም በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ያሉት ነገር የለም። ግን ግምቶች ወይም መላምቶች ማስቀመጥ ይቻላል ከነበረው የፖለቲካ ሂደት አኳያ። ታስታውስ እንደሆነ በለውጡ ሰሞን ሁሉም ወደ ሰላም እንዲገቡ ጥሪ የተላለፈ ጊዜ ኦነግን ከአስመራ ያመጡት ለማ መገርሳና ወርቅነህ ገበየሁ ተወክለው ሄደው ነው ኤርትራ ተደራድረው እነ ዳውድ ኢብሳን ያመጧቸውና በጣም ጥቂት ወታደር ብቻ ነው፣ ወደ 1000 እንኳን የሚጠጉ አይሆኑም። ኢትዮጵያ እነሱም ስልጠና ላይ የነበሩ ናቸው። ወደ ኢትዮጵያ መጥተው የሆነ ካምፕ ውስጥ እንዲገቡ ተደረገ። ዋናው ጦር ግን ትጥቅም አልፈታም። በዛ ጉዳይ ላይም ስለተደራደሩት ነገር ምንም ግልጽ ነገር አልነበረም ለኢትዮጵያ ሕዝብ። እንደውም በተደጋጋሚ ምንድነው ይዘቱኝ ነገር እየተባለ ከህዝብ በኩል ተደጋጋሚ ጥያቄ ቢነሳም የውሾን ነገር ያነሳው ውሾ ነው የተባለ። ምንም አይነት ፍንጭ ሳይሰጡ ነው የገቡት። ዳውድ ኢብሳ እንደ አንድ የፖለቲካ ክንፉ ነው ሲገባ፣ ወታደራዊ ክንፉ ግን በረሃ እንዲቆይ እንደውም እንዲጠናከር ወስነው ፖለቲካሊ ታርጌት ስትራቴጂ አስቀምጠው ነው የመጡት። እንደውም አስመራ በነበራቸው የኦነግ የምክክር ስብሰባ ላይ ከተለያየ ዓለም የተወጣጡ የኦነግ ሰዎች አስመራ እንዲከትሙ ተደርጎ ስብሰባ ተደርጎ እንደዚህ አይነት ስትራቴጂ አስቀምጠው የኦነግ ወታደራዊ ክንፍ ነው በነጃልማሮ በኩል እንዲመራ አድርገው ጫካ የኔ ያህል ህዝብ አማራ ላይ ጭፍጨፋ ሁሉ እንዲፈጸም የተደረገው በስርዓቱ የተቀነባበረ እንደሆነ ማሳያ ነው። ከዛ በኋላ ለውጡ በዛ ጊዜ ግርግር ስለነበር ኢሳያስ ወደ ሀገር ውስጥ ብትገቡ ይሻላል ብሎ ጫናም ስላደረገባቸው ነው ይሄን ታክቲክ ፈጥረው በዚህ መልኩ የመጡት። እና ዳውድ ኢብሳ አዲስ አበባ መጥቶ ስለ ትጥቅ ማስፈታት ሲጠየቅ ማን ነው ትጥቅ አስፈችስ ማን ነው ትጥቅ ፈችስ ብሎ እንዳሾፈባቸው እናስታውሳለን እናውቃለን። ስለዚህ አሁን የሰላም ድርድሩ ላይ ወያኔ ወይም በህወሓት በኩል ያገኙትን እንግዲህ ከጦርነቱ በኋላ ባልተጠበቀ ሁኔታ በፕሪቶሪያው ስምምነት ህወሓት ትጥቅ ለመፍታት ተስማምቷል። በዛ መልኩ የራሳቸውን ሰራዊት በዚህኛው ስልጣን ላይ ባለው ኦነግም ጫካ ውስጥ ባለው ኦነግ መካከል ትጥቅ እንዲፈታ አይፈልግም፣ እንደውም እንዲጠናከር። ወታደራዊ ትጥቅ ስንቅ ማን ነው ሲያቀብላቸው የኖረው? ማን ነው ዘመናዊና ከባድ መሳሪያዎችን ሲያስታጥቃቸው የኖረው? ማን ነው ከኋላ ከጀርባ ሆኖ የኦነጉን ኃይል ወይም ጃልመሮ የሚመራውን ኃይል በከፍተኛ ሁኔታ እንዲሰፋ ያደረገው? ስልጠና በይፋ እየተሰጠ እየተመረቁ ነፃ መሬት እየተለቀቀላቸው በርካታ ቀበሌዎችን ዞኖችን እነሱ እንዲያስተዳድሩ እየተደረገ ስለነበር የትጥቅ ማስፈታት ወይም ደግሞ የተኩስ አቁም ጉዳይ ሆን ብለውም ላይ ያስማሙ ይችላሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ አትስማሙም ሊሏቸው ይችላሉ። ምንም ኤክስፔክት የምታደርገው ነገር አለ። ግልጽ ስላልሆነ ጉዳዩ ለህዝብ ግልጽ ስላልሆነ ስፔኩሌት ወደ ማድረግ ነው የምንሄደው ከነበረው ነባራዊ ሁኔታ ተነስተን እና ስለ አጀንዳው መናገር አይቻልም። ግን ኦነግ ታክቲክ ፉሊ በሁለት ቢላ ስለሆነ የሚበሉት እዛም እዚህም ስለሆኑ ግልጽ ስላልሆኑ የዋናው አጀንዳ ኢትዮጵያን ኦሮማይዝ አድርጎ የመግዛት ወይም ደግሞ ኦሮሚያ የሚባል ነፃ ሀገር በመፍጠር ጉዳይ ላይ የዓላማ ልዩነት ስለሌላቸው ይሄ የሰላም ስምምነት እስከመቼውም ግልጽ ይሆናል ብዬ አላስብም። ግልጽ ሆኖ በኋላ ላይ እንኳን ጠንክሮ ቢወጣ በተሳካ መልኩ ሳይሆን እንዲወጣ የሚፈልገው በቃ ከሸፈ ወደሚባል ነገር አልተቻለም። ስለዚህ የኃይል እርምጃ ወደ መውሰድ እንወስዳለን የሚል ህዝብን የማደናገር መግለጫ ወጥቶ መንግስት የተበሳጨ በማስመሰል የሆነ ግርግር ከመፍጠር ያለፈ ሂደት የሚሄዱ አይመስልም። ስለ ሪፍራንደም ሊያወሩ ይችላሉ፣ ስለ ኦሮሚያ ነፃነት ሊያወሩ ይችላሉ። ጥያቄዎቻቸው ማሊፍ ዋን ከነ ሲንዳገሲሴ ሚናላቾ ሲማቾ ሃፍ ካስት ድባቻ ጅራ ግርማ ሽጥላ ሃፍ ካስት ነምቸል ሱኔት ድባቻ ቱሬ
Ararii Tanzaaniyaa kun godhame gaafa jedham warra akka malee dallane warra akka malee aare warra Tigraahii wajjin mari'atanii warra OLF illee wajjin mari'achaa jiranii woboo Amaaraa wajjin yoome mari'atamaa tokko tahanii Amaaraa balleessuuf dhufanii jedhanii iyyaa turan. Akkami Afrikaa kibbattuu ka ergani warra Araaraa, Tanzaaniyaattuu ka ergani warra Amaaraa, naannoo Amaaraattuu ka ergani maali Fanji. ወደ ታንዛኒያ ለድርድር ወደ እልቂት ወደ አማራ ለታንዛኒያ ሰላም ለአማራ ፈንጂ ዋን ሳን ጀርን ማታ ዱረ ኢትዮ 316 ጎደ ኢትዮ 316 ማታ ዱረ አዳዳ ጎዳኒ አቺ ገሰኒ ኦሮሞ ወጂ ወል ማሪያቻ ጅራኒ ኦሮሞ ወጂናክ ማሪያታን ካን አማራ ወጂ ዮ ማሪያታኒ ዮሚ መቃን ኢሳ ኤኙዳ ጉርባማኒዳ ጅሩ ካና ዘመነ ካሴ ወጂ ዮ ማሪያታኒ አባሉ ወጂ ዮ ማሪያታኒ ጀዳን ኢያ ቱራን አክ ወኒ ኩን ሚልኮፍነ በርባዳኒ ቱራን አም ወኒ ሚልኮፍነ ዳገነ ዋን ጀዳን ሐሳውን እንቀበል Ammoonni milkoofnaa waan jedhan hin qaban. Maal jedhanii jalqaballee Amaara dagachiisuuf. Afrikaa kibbaa Tigraay wajjin walii galanii kan ammoo ka Tanzaaniyaa kan tokkin namichi masaraa biyyaalessaa jiru ka waraana Abiy jedhamu ka waraana Amaaraatti argalle nileen OLF'dha. Onek shanidha. Waraani salleen waraana Onek shaneetidha. Kan ammoo warra danqaraa jiru, bosona jiru. warri kulleen kaayisaati tokko raasaa qaba bosona qaba tokko magaalaa qaba ka mootummaa ofin jedhu isattuu baankii saamsisaa isattuu laf gadhiisisaa isattuu meeshaa kennaafi amma jechuun lachuu tokko taana Amaaraattuu kaana jedhanii waliin taanii mari'atanii garuu yoo akkas laalanii piroojeektii Amaaraa fixuu bakkaan hin baafanne jedhanii wal dhabanii araariin nutti hafuuti mishiniin kennin dhumanne konspirasii haasawaa jiran maal amma nami wal mari'at asittu nami wal haasa'e warri haasawutu jiru waraana bilisummaa Oromootii fi Abiyyi miti Shimallisii fi Abiyyitti wal haasa'e abaa'oo shanee qaamii jedhamu ka bosona jiru ka Shimallis Abdiisatidha kan ragaan isaan eenyu Hangaasa Ibraahimiiti kanaaf Shimallis Abiyyi walii galuu didee fakkeesse waraana itti fufsiisee ammallee Amaaraa fixuu barbaadanii naannoo Wallaggaatiif bakka biraa keessatti waan jedhu garuu wanni isaanii walii galuu fi Oromoo akkas ta'uu fi Amaaraa balleessuu fi jedhanii iyyaa turan. Amma immoo wanni sun hin taane jedhanii gammadanii jiranii garuu ammallee yoo warri nagaa argatellee nutti bada. Yoo warri wal waraanellee nu jidduu bada. Nagaa warallee nu hin ta'u wal dhabuu warallee nu hin ta'u. Diraamaan kun cuftinu wanni kun cuftinu ka ta'uuf Amaaraaf qopheeffame. Waan isaan ajaa'iba haasawaa turan. Karoora kana ka baasu Shimallis Abdiisaa jedhanii haasawaa turan. Amma hafkaastiin wanni haasawu من الله سمعتوا جتشون جوار محمد اللي جريد دبارة جر إنك على نكو زمانك كاسة يصير بيت نوالو جوار كبيت منجز دواتا زانو من بلال لسو قال دوري هلكا نوفا روكاته أرون نواني روكات أما ما قوي يلا تشيمبو كان تيوري كان كهاسة هي كان عندنا إرمياس لجسة واجرا كيرام توكو جوار يتلقى አንተ ማድረግ የምትፈልገው እኛ ያራረግነው ምን አለ ጀረ ጋፈተ ዋና ተጎዶ በርባተ ካኑ እንጎን ማልቱ ጅራ እስኪ ንገረን ምኑትሚ ማድረግ የምትፈልገው ነገር ንገረንና እኛ እናስፈጽማለን አንተ ዝም በል ወኒኑ እንጎነ ካቲ ያዱ ማልቱ ጅራ ምኑትሚ ዋና ያድኑትሚ ቶኮ ንጎና አተሞ አፋኑ ራቀበዲ ጀዴ አብይ ጀዋሪቱ ዱባቴ ጀዴ ኤርሚያስ ለገሰ ኩራጋ ቀባ ውሸት ከሆነ ጀዋር ወጥቶ እናገረደ ሐሰ ኤርሚያስ ለነ ራፉደ ሀብታሙ ለነ ራፉደ ብሩኪ ባስ ራፉደ የሩስ ራፉተ ጮፍቱ ወራርካ ፉዳኒ ሐሳውን ኦነጊን አባው ሻኔ ሞቱማቱ ሂዳቺሳ አካሰከሲ ወኔ አካስ ጀለ መንጀር ዶክተር አንጋሰቱ አካስ ጀለ አንጋሰን አካሲ አንጋሳ
Abaa'oo shanee baankii saamsisee Amaaraa eenyutu akkas jedhe Kamaal Galchuutti jedha. Akkasitti haasawaa jiran. Har'a guyyaa mixed feeling jettu akka faranjiin irra wal dhahe Oromoo walii hin galle jedhanii gammadanii garuu yoo walii hin gallellee waraanii Amaaraa hin dhaabbatu yoo walii galan waraaniin hammaata. Akka lachuu irra taate. Akka lachuu irra taate lafa qabannee jirraa maali jedhanii yoo dhagoo barbaadan deema dhageeffadha kan agarsiis hin dhageessise. Habtaamuu Ayyaaloo ammoo gabbahee hardiyyaa oolee lafa qabannee Amaaraa Hizbaawii Haayilii maali akkas godhee telefoona mootummaatti hin fayyadamina isin basaasanii maali jedhee iyyaa oole wacaa oolan. Wanni telefoona akka kanaan dura dharaa telefoonii maskaramii telefoonii Yemirra Wadaajoo hin butamne maali jedhan kijibalan har'a akka inni dhugate ammoo ragaa ofii baanii jiran. Mootummaan sim kaardii tiraak godhee karaa insaatiin waraabee waan kan cufayyuu artificial intelligence maali godhee qabatee jira ittiin fayyadamina. Keessattuu warri abbootii qabeenya Amaaraa, aktivistiin Amaaraa, warri miidiyaa, warri akkasiin deemtan of eeggadha. Mootummaan basaasa guddaatu jira maali waan jedhutti dubbatamaa jira. Haala gos kanaatiin miidiyaan warra Amaaraa waan har'a tahee gabaasaa oolee gabaasaa jirallee ittillee ni fuufaa jechuudha. Waan hedduutu jira mootummaa kanaa kan guddoo namaa hin galle ani karaa miidiyaatiin olaantummaa miidiyaa warraa oduu waan jedhamu dhuga wanni jedhamu kan fakkaatu miidiyaa warraa gubbaatti dubbatamaa jira. Har'a Itoophiyaattu televizyiiniin haaraa tokko banamee jira. Televizyiiniin haaraa baname kunini afaan Amaariffaatiin tajaajila afaan Amaariffaa qofaan birrii miiliyoonii 500tiin dhaabbate. 500 million birr half billion jechuudha. Televizyiiniin kun afaan Amaariffaa qofaan tajaajila. Televizyiinii akka malee guddaa jedhamu biyyi san keessattu televizyiinii kana maqaan isaa NBC jedhama. National Broadcast Corporation jedhama. National Broadcast Corporation jedhee miidiyaan kun olola warra akka qaraayyuu hin dadhabne miidiyaa federaalii cufaayyuu akka gaarii walqixxummaan keessa hin jiru afaan tokko qofaan haasanii harki guddaan hin qajeelchine ammallee jechuun miidiyaa afaan Amaariffaa dubbatu kabiraa. Waan mootummaan kun yeroo adda addaa waan gos kana qof godhuuf na hin galu. Televizyiiniin kun jechuun kaabbootii qabeenya Amaaraa jedhama. Naashinaal miidiyaa jedhama. Naashinaal miidiyaa jechuun maquma isaayyuu hin beektani. Miidiyaa biyyaalessaa jechuudha. Naashinaal jechuun Itoophiyaan saba akka jedhu. Neeshin akka jedhu irraa dhufa. Afaan tokkoon dubbata. Biliyoon 500tiin dhaabbata. Afaan tokko afaan tajaajila. Garuu laandiskeepiin miidiyaa Itoophiyaa haga ammaan tana afaan Amaariffaatiin dhuunfatame fooyya'uu qaba, jijjiiramuu qaba jennee dubbachaa turre. Kana mootummaan kun dantaa irraa hin qabu sirreessullee hin barbaadu jechuudha. Argaa jirtan hojii Itoophiyaa gubbaatti NBC ኢትዮጵያ የቴሌቪዥን ጣቢያ በዛሬ ዕለት በይፋ ስራውን ጀመረ። ቴሌቪዥን NBC ኢትዮጵያ ጀለሙ ሐራ ሆጂ ሰጀልቀበ ባለቤትነቱ የናሽናል ሚዲያ አክሲዮን ማህበር የሆነው NBC ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያ በዛሬ ዕለት ይፋዊ የማስጀመሪያ መርሃ ግብሩን እያካሄደ ይገኛል። ሰዓት ድደም አፍሪቲፍ ዴማ ቢሊዮኒ ወደካትን ዳበተ ግማሽ ቢሊዮን ብር ሰዓት ድደም አፍሪቲፍ ተምዛዟም ሰጋንታን ኩንን ቻናሊ ጎስጎሳ ኢንተርቴይንመንት ቀባ ቅሌንስ ቀባ ፋሽኒ ቀባ ኦዱ ቀባ ዋን ሁንዳ ቀባ አፋን ተቆፋዳል በአማርኛ ቋንቋ ብቻ የመሰራጭ አማን ተናቱ በአማርኛ ቋንቋ ብቻ ስርጭቱን ይጀምራል። አማፍ አንቤታ ይቹን በየፌዴሬሽን በየሰባብ ሰብላሚ አፋን ኦሮሞ አፋን ፌደራሊ ጎዳ ጀነ ዱባቻ ጀሩ በአማርኛ ቋንቋ ሄገሪ ደበለተ ማለ አማፍ በአማርኛ ቋንቋ ብቻ ኢቢሲ ወራንቀተ ኢቢኤስ ወራንቀተ ሚዲያን ኩኩን ጩፍቱኑ ዩሳን አንቀተ አማሞ ዋንጎስ ከናትን ዴማ ጅራኒ ወኒ ኢትዮጵያ ኩን ጩፍቱ ኢሳ ባሳ mootummaan kun karaa miidiyaatiin wasirreessuu wa hojjechuu qabaa jennee dubbannullee haga ammaan tanaa namni abbaa kanaa jedhee nam dhagahu hin jiru. Kun jechuun miidiyaan jalqaba olaantummaa warra qabu olola warraatiin ka beekame inumaayyuu irri caala ammallee ololaa fi balbal banuu deema. Kun sirrii miti. Kun ta'uu hin qabu. Kun sirreeffamuu qabaa. ሚዲያ ሰባፊ ሰብለሚ እዱ ጅራቹ ቀባ ሚዲያን ፌደራልዩ አፋን አደዳ ዱባቹ ቀባ ኦላንቱማ ሚዲያ ከወረ ከና
ammallee mootummaan itti fufsiisuu barbaada waan gos kana warra OPDO kan itti himanii miidiyaa biyyi suni afaan adda addaa akka dubbatu ajandaa gosa akka dabarsu miidiyaa gosa sani liberalize godhuun akka inni barbaachisu yeroo hedduu dubbatamaa ture garuu waan kana mootummaan dhaga'uullee hin barbaadu yookaan hin galuufiyyuu jechuun warra kenne kana. Waan kana jechuun abbootiin qabeenya Oromooleen miidiyaa ofii banachuu qabdi yoodhan abbootiin qabeenya Oromooleen dantaa waan tokko hin qabdu miidiyaa ofii hin banattu waa takkallee hin dhaabbattu waa tokkollee hin godhattu. Abbootiin qabeenya Oromoo I think Oromoon barbaachisummaa miidiyaa kun galaafii hin jiru barbaachisaan ololaa kun galaafii hin jiru miidiyaa wanni jedhamu kunini waa hedduuf keessaa qaba olaantummaa miidiyaa impaayirii ittiin jaratan ololaan miidiyaan itti fufsiisaa jiranii mootummaa kanaaf ammaan tan bowwoon guddaan tokko karaa miidiyaati karaa ololaati karaa ololaa waan jiru kana sirreessu miidiyaa liberalize godhu miidiyaa democratize godhu walqixxummaa miidiyaa fidu keessattuu yeroo ammaan tana duula miidiyaa Oromoo irratti banamee jiru ka social miidiyaa ka banamaa jiru ka geggeeffamaa jiru kan cufayyuu mootummaan sirreessuu akka inni qabu dubbachaa turre. Mootummaan akka inni sirreessuu qabu dubbachaa turre. Kan qofaa miti waan nama ajaa'ibutu jira. Dhiyoo kana mootummaan Itoophiyaa hayyama kennee jira miidiyaa shaniif televezyiinii. Miidiyaan shanaanuu ka hayyamii kennameef afaan Amaariffaa dubbata. Tokkollee miidiyaan Oromoo keessa hin jiru. Cuftinuyyuu abbootii qabeenya Amaaraa qofa ka miidiyaa karraan godhu. Kanaan dura isin biraan genne turre laala. Miidiyaan shanaanuu kunoo kana hayyamii ka kennameef dhiyoo kanattuu ka hayyamni kennameef. አምስት የኒክ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች የስርጭት ፍቃድ ሊሰጣቸው ነው። ቴሌቪዥን ይሸን ሀየምኒ ከነሜፍ ጅራ ጎሽ ቴሌቪዥን አፕላስ ቲቪ ሸቃል ቲቪ የገበራው ቴሌቪዥን እና ኢሲኤን ቴሌቪዥን ሜ ወኒ መቃ ኦሮሞ ቀባ ኦሮሞ ዳት ኩን እስከጅራ ካን ጀቹን ሀየማ ከቀኑ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኩን ጩፍቱ ነው ሳተላይት ዳን ደበርሳ ካን ጩፋፍዩ ሀየማ ከቀኑ አባት አይታ ሚዲያ ኢትዮጵያ ትዳ warri keen kunin waan biisan keessa deemaa jiru tokkollee hin galleefi I don't know galuufillee tun jiru maali jechuun tareenya jedhanii ammoo maqaan nu bada miidiyaa warra cuftu nu arrabsa warri aangoo gubbaa jiru ka tareenya jedhama ammoo warri qofaa fi hayyama kenna kun jijjiiramuu qaba